KHRISTAN Katolik Ngi Long, bangin leit siya sa tagpertay, nginom tieng na marjisuong, nganom ie no hunswet dalaylay. To hielay to yalap ka gospel jong utray, siya kilumbat kithem ka pertay. Dapen long ya baro kisenran, dahi kay ruyaki bakin rikin sumar, ya baro kat kaba ngalakren bad hukum. KHRISTAN Katolik Ngi Long, bangin leit siya sa tagpertay, nginom tieng na marjisuong, nganom ie no hunswet dalaylay. Token mau bapide kajing syai kapertay, bat pide ruh kamlu kajing im. To teng shain to pernai dajing men, baki wei kinyo i yanuksa kajongpi, batkin pendon burom ya upa bahabneng. KHRISTAN Katolik Ngi Long, bangin leit siya sa tagpertay, nginom tieng na marjisuong, nganom ie no hunswet dalaylay. Kaleng ka kabahe kajing trei kababun, kinong trei haleng ka kiduna. Toduay ya utray ukenra, baun pa kinong trei habriso ain jong u, bahima jong ublay kanang roy si pertay. KHRISTAN Katolik Ngi Long, bangin leit siya sa tagpertay, nginom tieng na marjisuong, nganom ie no hunswet dalaylay.